Oh, salamu alaikum mwana ondwa lo jomba wa rafungwa hunu wasa abo mahakama ragwa jaja wasa tasira nantu abalu kertujwa gajukodera kuzo simani kertujwa jakala lati wasabumba rujwa ngarsubuhulwaya ngarulwaya waku sakwaze kertujwa lomba hindu rangosupa jabanu kertujwa lomba hindu hatarala ngaboleo ondo l'hôpital wakwenda watie wakukezi wa remombuda waposuhezi itwa amona woi manyasi ya ulwaya leo muono awalo l'hôpital alutia ngamona ukilia walikawija ofisi ya mkongo jana tsabana babisi njokorongo wala antulolo mbaze duwa Lezero ungezo taa, ngezo nziro swafi Mutsuona kena lwa kanzi Izo dizi tabu Nisikura atuwa balongo ijuma Samanje sambuwa Abo Katujua sisi wabuhu mahakama Lualo na heri au sisi la hantu ahunu Lasilo na heri Udotu ulonu katujua rifanyeje Kama nanda masaja fikira Wasaba wanzo wajiuwe Wasantu jua yetu kufikireje Ndize tabukirizo na hunu kujali filme mwanama hoi tulionjo kuhambiaje majuu ya mahame Mwishiyo arumdi majuu ya mahame Toi anto abantu afungwa Atongo hulwaya Tualifanyaje Sinupio ira isi Mkomoro Duzifanyo Ni daula ya Komoro Ni daula ya Komoro jahunu Prezida Ministri wa jahunu Chef d'État-Major wajaunu waroha ufanya sundaru na roha hume komorire ngwapia na yabungi titendo shaparu fanyishiara mwetini tongarsikiti hao wayakabandikana konsuli mkomori uliohunu ze pasporo zake zilipia zileshwa konsuli mkomori ya mkomori ya uliohunu konsuli ngendareje ze pasporo zake okurutu hanzari juwe ishara nsiba mwende nikatsuwa tanabasa sha na mdori wombiaze kwa baba mdori